svome mobitelu ovu aplikaciju, broj. Znači, kada skinete i kada otvorite tu aplikaciju, dobit ćete ovako, znači imate ovu adresu, vidite, i imat ćete vam ovo dole. Šta vam samo treba? Trebate, ako vam je, na primjer, mobitel spojen na ovu, reći, Wi-Fi adresite, ovo i guse, kab, tako nešto, mora i na kompjuter na toj adresi, na tom internetu, na toj mreži biti spojen. Naravno, onda kada to vidite u tu vašu IP adresu, odete na Google i onda ukucate tu IP adresu, znači ne ovo gore, nego ovo dole. Naravno, ovo će biti malo drugačije, da će ova adresa. Ja ću sada zaustaviti video da vi moju IP adresu ne vidite, tako da se vraćamo. I evo nas, znači vratili smo se i znači šta sada ovdje? Znači ovdje, kada ukucate tu vašu IP adresu, pritisnete enter i znači kada dođe na ovo, tražit će vam potvrdu na vašem mobitelu i samo potvrdite i dođe vam, znači ovako će vam se stvoriti. Naravno, vama će ovdje IP adresa da bude na službu sa da vi ne vidite, jer naravno ne vjerujem vama, ali neko će se naći i to će upotrijebiti za zloupotrebu i znate šta bude malo sigurnosti i jedna odmah. I šta sad, znači samo što ne možete ovdje igrati igrice. Znači vi možete tražiti igrice i skinuti na vaš mobitel, ali ih ovdje ne možete igrati. Znači evo, na primjer, imamo poruke, video, slike, screenshot, music, evo. Sad, sve ove pesme ima na mobitelu. Naravno, ovo neko što je ovdje. Uglavnom, to nije bitno. I evo ukucat ćemo, na primjer, dan. Would you like to share your location with net? Real cars, evo vidite, gledajte. Znači, ova igrica je jako dobra i ja bih vam odmah preporučila. I onda znači šta vi radite sada kad evo vidite, ovdje će vam pisati, dole. Ovdje će vam pisati download, vi to pritisnete i onda samo nađete vašu mrežu i pritisnete download i će vam se skinuti na mobitel. Naravno imate tu poruku, možete čak i slati poruke, znači ne na mobitel, nego na tastaturi. Znači jako je cool ova aplikacija. Nadam se da sam vam pomogao